Sutradan Zora je zatekla kneza na putu za žandarmerijsku kasarnu, a seljake na drumu za varoš. Knez je žurio da tuži Nikoletinu i Poljara, a seljaci su išli da traže Lanin povratak u selo. Žandarmi su stigli, strogi i naoružani, ali prekasno. Nikoletina je već bio odmaglio s nekim ćumurdžijama čak na drugi kraj planine da u nekoj šumskoj uvali pali ćumur, drveni ugalj. Tražiti ga tamo bilo je isto tako uzaludno kao praviti potjeru za mravom koji je još pre 3 dana otišao u njivu sa pšenicom. "Čekaj, onda će nam Poljar sve platiti." Naljutiše se žandarmi i pođeše da se raspituju za njegovu kuću, ali im u selu rekoše da Poljar nikad nije ni imao svoje kuće. Spava gdje stigne, jede gdje ga ručak zateče, pere ga i krpi svak pomalo, a svi njegovi putevi vode ga u krčmu. "Deder, ti ga sada nađi tamo gdje on stigne, gdje ga ručak zatekne i gdje se pomalo krpi." Vajkao se žandarmerijski narednik Dane Nakarada i od pusta jada odmah je skrenuo u seosku krčmu. "Čekat ćemo ga ovdje, tu njega dovode svi njegovi putevi." Narednik Nakarada i njegov drug, žandarmerijski kaplar Mane Varalica, svratiše u krčmu i udariše po svetoj velikomučenici prepečenici Šljivić. Međutim, lukavi Poljar Lijan čuje od Jovančeta kud su žandarmi okrenuli, pa je sa svojim novim štapom odveslao na sasvim suprotnu stranu u Rakite pored potoka. Stavio torbak pod glavu, pokrio lice šeširom, a dječacima je prikričao: "Dođe li opet do kakve bune, probudite me da ne zakasnim na paradu. A budu li žandari za mene pitali, recite im da sam otišao u zemlju Bestragiju da potkivam buve." Na uporno navaljivanje seljaka, učitelja Papriku najzad povukoše iz njihove škole i vratiše u varoš da čeka kud će dalje s njim. Takvom brzom rešenju doprinelo je i to što se zloćudni Paprika, ljud što se nije mogao dočepati dječaka, od puste muke napio zajedno s knezom i crkvenjakom, pa su se sva trojica uvalili u jamu s razrijeđenim gašenim krečom i odatle po mraku pogodili u seosko groblje i grdno uplašili neke kasne prolaznike. O toj bruci narednik Dane Nakarada izvještavao je višu vlast, između ostalog i ovim riječima: "A zatim u neoznačeni sat iste noći ove 3 pijane figure izvukoše se pomoću svojih nogu i vlastoručno iz jame i sasvim bijeli od kreča, ličeći na vukodlake i tome slična praznovjerna priviđenja, uputiše se u groblje. Međutim, mimo prolazeći prolaznici iz istog sela, videći to, dobiše silnu sumnju u glavi i strah u duši, pa proizvedoše veliko bježanje i uzbunu po prijedelu u čitavoj okolini. Tom prilikom baba Staka, udova počivšeg Jove Batića, naleti u mraku na jednu krmaču i pade preko iste, zadobivši ozljedu tupim predmetom po glavi." Ova učiteljeva najnovija pustolovina zaista se nije mogla sakriti. Ozlojeđena baka Staka, po nečijem nagovoru, otišla je sudu da tuži za tešku tjelesnu povredu, a kako joj se prilikom pada valjda bio pokvario aparat za ćutanje, ona se po varoši toliko rastorokala da je svak živ čuo za Paprikin neprilični doživljaj. Nije bilo druge, valjalo ga je povući iz sela. Onog jutra, kad je Paprika putovao iz sela, stara garda Jovančetove družine, stric, Mačak, Potrk, Vanjka, Nik, Nikolica, Lunja i sam Jovanče bili su na okupu u jednom ljeskaru blizu Prokina Gaja. Videći kola s učiteljem i njegovim prtljagom, Jovanče zamišljeno reče: "Eto ti, ode i on, sad je sasvim gotovo sa našom hajdučijom." Dječaci se nisu baš naročito veselili učiteljevu stradanju. Što da se raduješ tuđoj nevolji, ma ko to bio?
Čak im je pomalo bilo i žao što, eto, odlazi onaj zbog kog su se odmetnuli u šumu, izgrađivali logor i doživjeli mnogo uzbudljivih i neobičnih stvari. Sad će nam naša Lana opet doći, reče Lazar Mačak. Moj otac odlazi sutra kolima po nju. Zbog toga se već valjalo radovati. Ta neće proći ni 2 dana, a Lanina zlatna kosa opet će bljesnuti iza katedre u razredu i svi će čuti njen mio gugutav glas. Kako su naši dječaci, a moje djevojčice? Lazar Mačak povede Jovančeta u stranu i šapnu. A šta ćemo sad s našom pećinom, s mojom radionicom koja je tamo ostala, da prenesem bar neke stvari kući? Nešto možeš, a ostalo neka čeka i ne kazuj nikom za pećinu. Ko bi znao zašto nam ona još može zatrebati? Otresiti vođa družine nije ni slutio kakvi teški dani dolaze i kakvu će ulogu pećina u njima igrati. U Evropi je već bjesnio Drugi svjetski rat i njegov strašni požar sve se bliže primicao domovini naših dječaka, nesrećnoj kraljevini Jugoslaviji, nepripremljenoj za odbranu. Došla je zima, razigrana, blistava, hučna, s vjetrovima, snježnim kovitlacem i fijukanjem oko svačijeg prozora. Obnoć, sve bliže selu, čulo se zavijanje vučijeg čopora. Od toga se psima ježila dlaka na hrbatu i oni su prestrašeno grebali na kućna vrata. Ozeblo je štektala lisica i ponekad se šuljala do pod sam kokošinjac i osluškivala kako se unutra meškolji pijetao spremajući se da objavi kasni noćni sat. Oko Prokina gaja množili su se i ukrštali tragovi zečeva, vukova, lisica, čak i vjeverica. Prosto ne znaš ko je koga gonio, a ko od koga bježao. Glava da ti se zavrti pred tom zamršenom mrežom bjegunaca i gonilaca. Drumom podno gaja svakog jutra osviće novo utaban trag dječjih nogu. Đaci prolaze u školu. Da poljar Lijan negdje u selu ne spava svoj zimski san, on bi vam odlično znao da protumači ove tragove. Evo, vidite li ovaj trag odraslog čovjeka? Pitao bi on. To je prošao dugonogi stric u stričevim opancima. A ovaj sitan, zadahtan trag, to je projurio Đoko Potrk, a ovo ivicom druma prepleten dječji i pseći trag. Svaku selu zna da je to trag Nikolice s prikolicom. Pošao je u školu sa svojom žujom. Nijedan dječji trag ne odvaja se više prema Prokinu gaju. Tamo, u dubini šume, zavijen snijegom, potopljen tišinom, ćuti ispod otežalih bukava razbijen logor tepsija. U ruševinama žujine kućice nastanio se stari zec. Zamislite samo šta bi se desilo da za tu nečuvenu drskost čuje Nikoličina kuja, pa vijala bi ga kroz 5 sela. Zavejano hajdučko gnijezdo ne priča više ništa o dječacima, ne zove više nikoga u svoje okrilje. Jesu li ga možda svi zaboravili? Ne, jednog dana mogli ste šumom pratiti trag nekog dječaka. Stigao je do samog logora, prošvrljao ga u nakrst i okrenuo se prema koritu potoka Ponornice. Tamo se zadržao nad jarugom poviše same pećine. Tu je snijeg bio poprilično utaban, znači da se dječak poduže zadržao i na nešto se odlučivao, a onda je okrenuo natrag. Znamo, Jovanče, da si to bio ti. Nemirna tvoja duša povukla te je jednog nedeljnog jutra do tajanstvene pećine, prema mirnoj vodi neispitanog podzemnog jezera. Ipak nisi dalje sišao, bio si oprezan. Seoski lovci mogli su se uputiti za tvojim tragom i onda bi sve bilo otkriveno. Znamo, Jovanče, ti čekaš proljeće pa da kreneš u istraživanje, u nove doživljaje. A šta li će nam donijeti to novo proljeće? Proljeće je 1941. godine.